Byaragoranaga cyane mu myaka yashize kwa wajyanya umuprezo w'umunyafrika namwe mu baprezo bakomoka mu yindi migabane igiye itandukanye. Muri iyo migabane harimo Iburayi, Amerika, Aziya. Ibi ngibi byasaga nkaho ari inzozi kuko byaga ari ibintu bidashoboka. Zimwe mu mpamvu zatumaga ibi ngibi bitarakundaga, ariko kugeza ubu ngubu bakaba bagiranye abaperezida b'abanyaburayi, abanyamerika, aba Aziya, bakabajyanye n'abaperezida b'Afrika. Mu myaka yashize abaperezida bo muri iyi migabane igiye itandukanye byasaga nkaho bari kuyobora Afurika muri rusange, maze abaperezida b'Afrika bakaba ari nk'ibikoresho byabo. Nyuma y'uko aba baperezida b'Afrika bagaragaje ko batagikeneye kuba ibikoresho by'abangaba, kubagereranya bisigaye ari ibintu byoroshye cyane. Dore zimwe mu mpamvu zikomeye cyane ziri gutuma iyi ngibi bikomeza kwiyongera. Harimo Donald Trump na Captain Ibrahim Traoré. Aba n'abaperezida bakomeje kugereranwa ku rwego rwarirwo rwose, bwa mu rwego rwa politike, mu rwego rw'ibikorwa remezo no mu rwego rw'imicungire y'imari. Ibi ngibi byakomeje gutungura cyane. Abantu bakomeje kuvuga nyuma y'igikorwa kidasanzwe perezida w'iri mu gihugu cy'Uburusiya akoze. Ibi kandi akabikora benshi bari kugira ngo ari kwigana ibyo bakoreye perezida Donald Trump. Mu minsi yashize nibwo perezida Donald Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahawe impano idasanzwe ayihabwa n'igihugu cya Qatar. Iyi yari impano y'indege. Bigaragara ko Donald Trump yari afite inshuti ye ya hafi kandi iri kumuba hafi. Ibi byatumye rero perezida w'igihugu cy'Uburusiya nawe ahereza impano idasanzwe perezida Captain Ibrahim Traoré, perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Ese impano ni iyihe? Uyu nguyu yamuhaye imodoka nziza kandi imodoka ihenze. Iyi mpano yatumye abantu benshi bakomeza kuvuga ndetse bakomeza kwibaza zimwe mu mpamvu zaba zakozwe nyuma y'uko Donald Trump nawe ahawe impano. Benshi bagize bati ibi ni ukwigana. Abandi bavuga ko wakomeje kuba yihangana ryeruye hagati ya Donald Trump ndetse na perezida wa Burkina Faso. Ngahaba ngaba bose buri wese akora igikorwa cyo kwiyerekana. Benshi bakomeje kuvuga ko kandi nanone ko ibi bikorwa bidasanzwe bizatuma Ibrahim Traoré akomeza kwizamura cyane bitewe n'urukundo rudasanzwe afitanye na perezida w'Uburusiya. Ese ukuri kw'ibi ngibi ni ukuyi? Ni ibyo koko Donald Trump ari kugereranwa na perezida w'igihugu cya Burkina Faso? Buri munsi uko bwije nuko bucyagaragara inkuru zigiye zitandukanye ziri kugaragaza buryo ki bano baperezida bakomeje kugereranwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho bavuga ko Donald Trump akora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abanyafrika bose muri rusange. Nyamara ngo ibingibi bakaba bikora mu gihe Captain Ibrahim Traoré we akora ibishoboka byose kugira ngo yongere yunge abanyafrika muri rusange. Igeranwa ry'abangaba ryongeye kugaragara nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'Uburusiya ariwe Vladimir Putin ahaye imodoka nziza ihenze perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Uyu nta wundi ni Captain Ibrahim Traoré. Ukomeje kwibaza ubwoko bw'imodoka bwahawe Captain Ibrahim Traoré, amafaranga igura, uko yubatse system y'iyi modoka. Zimwe mu mpamvu zikomeye cyane zishobora kuba zatumye perezida w'igihugu cy'Uburusiya ahereza impano idasanzwe perezida Captain Ibrahim Traoré. Ese iyi modoka izamufasha kurinda umutekano? Ni ibibazo bitandukanye uri kwibaza aka kanya. Reka rero kuri uyu munsi tubane muri iki cyegeranyo gito naguteguriye kiri kugaruka kuri zimwe mu mpamvu ziri gutuma Donald Trump akunda kumujyana na Captain Ibrahim Traoré. Turaza no kurebera hamwe imodoka idasanzwe yahawe Captain Ibrahim Traoré, ubwoko irimo, amafaranga igura, systeme z'umutekano ziri muri iyi modoka, ibintu nk'ibyo birenze ndetse byahawe Captain Ibrahim Traoré. Ni nyuma y'ibi byose turaza no kugaruka kuri bamwe mu bantu bakomeye bashobora kuba batunze ino modoka. Niba koko iyi modoka ari imodoka irenze, tuzaza gusanga ko iyi modoka ishobora kuba itunzwe n'abantu bake tugereranyije n'abari ku isi yose muri rusange. Nge tujye kubana muri iki cyegeranyo gitoya ni Odette Uwingabire Akiro Kanyamibwa. Ikaze ku Gitabo TV Rwanda. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Kuri icano kandi tuyigira byinshi ku bijyanye na politike tutibagiwe n'imiyoborere, aho tumenyera byinshi ku bijyanye n'abaperezida babayeho ku isi yose muri rusange, cyane cyane tukibanda ku mugabane dutuyeho ari wo mugabane wa Afurika. Niba rero wifuza kujya umenya amakuru mu buryo bwihuse, nakugira inama imwe yonyine, ni ukujya mu rubuga rwacu rwa WhatsApp. Aho kwinjira muri uru rubuga ari ubuntu pe. Reka nkuyobore, urajya muri comment, urebe comment ya mbere ni link twapininze, ubundi ukande kuri iyo link ujoining ubaye umunyamuryango w'Igitabo TV Rwanda ku rubuga rwa WhatsApp, aho uzajya umenya amakuru mu buryo bwihuse kandi mu buryo bukoroheye.
ni mu kwezi kwashize kwa gatanu nibwo perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe impano idasanzwe y'indege. Iyi ndege iri Air Force One iri mu bwoko bwa Boeing. Gusa iyi ndege nubwo yayihawe byakomeje kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye, maze bituma abanyapolitike benshi bavuga ko ngo kuba perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we Perezida Donald Trump yahawe impano idasanzwe y'indege ngo bigiye gutuma ibihugu by'amahanga bigiye kujya bihabwa intebe ngo ndetse bizanayobora Donald Trump mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo kuko ngiyi impano nta kindi kintu isobanuye. Nyuma yo guhabwa impano rero nibwo perezida w'igihugu cy'Uburusiya nawe yabonye ko nta kindi kintu kidasanzwe yahereza Captain Ibrahim Traoré usibye kumuhereza impano y'imodoka nziza kandi imodoka ihenze. Ibi byose kimara gukorerwa hano abaperezida bombi bagiye batandukanye, abanyapolitiki bagiye batandukanye bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye, ubwo benshi bavugaga ko ibi byose nubwo biri gukorwa ngo biri gutuma ngo ibihugu by'amahanga byo bigiye kujya biyobora ibihugu muri rusange, aho benshi batangiye kuvuga ko nubwo Captain Ibrahim Traoré avuga ko ishyigikiye politiki ivuga ko ngo Afurika igomba kuba hari umugabane mwiza kandi ngo umugabane uteye imbere, ngo uyu nguyu byange bikunde ngo hari ikindi kintu cyinshi nyuma y'ibi ngibi. Ibi kandi byagaragaje ko ibi byose bishobora kuba byabaza zimwe mu mpamvu zikomeye ziri gutuma isi yose muri rusange ikomeza kugira ubwoba. Benshi bakomeje kugira bati n'ubundi Captain Ibrahim Traoré ayoboye munsi y'amategeko ya perezida w'Uburusiya, ari nayo mpamvu yamuhaye iyi modoka idasanzwe. Ese nk'uko twakomeje kubyibaza, niyo mpamvu idasanzwe perezida Donald Trump akomeje kugiranwa na Captain Ibrahim Traoré? Niye mpamvu kandi mu myaka yashize kujyanya umuperezida wa Afurika n'umuperezida wo muri Amerika byabaga ari nk'ibintu kizira. Abanyafurika bavugaga ko abaperezida mu bihugu by'i Burayi, Amerika na Aziya ari abantu badasanzwe. Ese ibi ngibi byatewe n'iki? Zimwe mu mpamvu ziri gutuma ibi ngibi bikomeza kuba uko bwije n'uko bukeye ni impamvu ikomeye cyane. Iyi mpamvu iragira iti uko bwije n'uko bukeye buri munsi muri Afurika havuka intwari. Iyi ntwari kandi ituma iterambere ry'igihugu cye rigera kure. Ibi ngibi ni nabyo bituma hakomeza kuba igereranwa ry'abaperezida bamwe na bamwe ba Afurika ndetse n'abaperezida bakomeye cyane bo muri Amerika, Uburayi ndetse na Aziya. Dore ngiyi impamvu nyamukuru iri gutuma hakunda kugereranwa Donald Trump ndetse na perezida w'igihugu cya Burkina Faso ari Captain Ibrahim Traoré. Nuko aba bombi ibyo bavuga biravuguruzanya. Perezida Donald Trump ni umwe mu bantu bazi neza ko ngo Afurika idafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi ngo itabaho, mu gihe Captain Ibrahim Traoré wavuga ko kuba bahari ari byiza ariko kuba badanahari ntacyo byahindura kuri Afurika muri rusange. Aho uyu mugabo avuga ko abaperezida ba Afurika bagomba gukora ibishoboka byose bakaba biyubaka kandi bagakora buri gikorwa cyose kigaragaza ko iterambere ari iryabo. Ibi biraza bikagaruka kuri zimwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma abangaba bakomeza guhangana. Indi mpamvu ikomeye nuko abangaba umwe ari guhangana n'undi mu buryo bwa politike, mu buryo bw'imitungo kamere no mu bundi buryo bugiye butandukanye. Donald Trump ko bamuzi neza n'umwe mu bantu bakunda gukoresha inyungu ze bwite akabaza mu gihugu cya Afurika maze agaranira inyungu ze bwite, mu gihe Captain Ibrahim Traoré kimwe mu bintu bimuraje ishinga ari ugukora ibishoboka byose agatera imbere ndetse agateza imbere Afurika yose muri rusange. Nyuma y'uko rero badahuza rumwe mu bikorwa bivuga buri munsi uko bwije n'uko bukeye ndetse no mu kuvuga ko Afurika idafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabaho, nicyo kintu kiri gutuma abangaba bakomeza kuvuga ndetse nawe imbwirwaruhame zabo za buri munsi zikagaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ikatwigarukire ku bwoko bw'imodoka idasanzwe ndetse iyi modoka igendwamo n'abantu bakeya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu bikomeye cyane ku isi bwahawe Captain Ibrahim Traoré. Ese ubwoko bw'imodoka ni ubuhe? Ubu bwoko bw'imodoka se bufite umutekano ungana ute? Ubu bwoko bw'imodoka se ahubwo buzarinda Captain Ibrahim Traoré cyangwa ni systeme zisanzwe nk'izindi zose? Iyi modoka se yitwa ngo iki? Nicyo kintu tugiye kureberaho none aka kanya. Ugitekereza imodoka wibuke neza ko yari impano yahawe Captain Ibrahim Traoré, akaba yayihawe na perezida w'igihugu cy'Uburusiya ari Vladimir Putin, ndetse uyu muperezida akaba ari kugaragaza gufasha igihugu cya Burkina Faso mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyuma yo kumwoherereza ingabo zimurinda none amwohereje n'imodoka. Ikigaragara cyo nicyo umubano Captain Ibrahim Traoré afitanye na perezida Vladimir Putin ni umubano udasanzwe, uruta cyane ko bakorana mu buryo bwa diplomasi na politiki isanzwe, kuko uyu mubano ushobora kuba wazamura byinshi mu bikorwa bigiye bitandukanye by'abanyafurika bose muri rusange. Iyi ni imodoka iri mu bwoko bwa De Brest igura amafaranga ari hagati ya $1,500,000 na $1,600,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga ko iyi modoka igura miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka kandi ikwemo systeme z'umutekano zigiye zitandukanye.
iyi modoka ihenze gutya ifite amarido meza ku buryo budasanzwe, aho usanga amarido yo muri iyi modoka aba afite ubwirinzi budasanzwe, ibyuma bikozwe nko mu ndege. Iyi modoka kandi yubatswe n'ibyuma bikozwe nk'ibyo mu ndege, birumvikana ko ari imodoka idasanzwe kandi nini. Iyi ni imodoka iba irimo imbunda zikomeye cyane harimo nka AK-47. Ni ikigaragaza ko iyi modoka irenze kurusha izindi zose kandi ari niyo modoka ikomeye cyane mu rwego rwa gisirikare. Iyi ni imodoka igendwamo n'abantu bakeya ku isi, kuko izi ni imodoka zimaze kuba 20 ku isi yose, aho bigaragara ko ihari ya mbere igendwamo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indi ikaba yahawe Perezida Ibrahim Traoré, ndetse abandi bantu bazigendamo akaba ari nabo ari abantu bakomeye cyane ku isi kuruta abandi bose. Imodoka ihenze gutya ntabwo yaba idafite systeme y'umutekano yo kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu n'ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Gusa bigaragara byo ni kimwe n'uko iyi modoka yawe Captain Ibrahim Traoré iri mu bwoko bukomeye cyane kandi ari imodoka idasanzwe. Iyi ni imana idasanzwe yawe na Perezida Vladimir Putin, Perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Gusa nanone iyi mana yakomeje kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye, aho benshi bavugaga ko ngo bitari ngombwa ko impano iherezwa Perezida w'igihugu cya Burkina Faso, ngo ko iyi mpano byabagaragaye nk'aho ari ugutesha agaciro imodoka Donald Trump agendamo, kuko Donald Trump nagenda muri imodoka ya The Brest igura amafaranga ari hagati ya miliyoni 1 n'amafaranga 500,000 ndetse na miliyoni 1 n'amafaranga 600,000 by'amadolari ya Amerika. Ni imodoka ifite ibirahure birinda umutekano mu buryo budasanzwe, imodoka ikomeye cyane kandi zimwe mu modoka zidasanzwe zishobora kuba zaba zibaho hano ku isi, kuko nabikubwiye iyi modoka itunzwe n'abantu 20 gusa ku isi yose muri rusange. Nawe ibaze iyo mana idasanzwe, ni ukuvuga ko Captain Ibrahim Traoré yahawe impano y'imodoka ihagaze amafaranga y'amanyarwanda ari muri miliyari 2. Kubazi neza miliyari 2 mu gihugu cy'u Rwanda ni amafaranga menshi, kuko abanyarwanda batunze miliyari barabarirwa mu mubare w'abantu bakeya cyane. Iki ngiki ngo ni ikimenyetso kigaragaza ubushuti n'urukundo Captain Ibrahim Traoré afitanye na Perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Ngo ibi ngibi bishobora kuba byazatuma igihugu cy'Uburusiya kizagira umwanya udasanzwe mu gihugu cya Burkina Faso. Ibi ngibi ukaza bizanatuma iki gihugu ngo kiba kimwe mu bihugu bizafasha Captain Ibrahim Traoré kucyubaka mu buryo budasanzwe. Gusa nayo ni ikibazo cy'amatsiko gihari ni iki, ese bizakunda binyuze mu zihe nzira? Ese ibi koko ni ugutesha agaciro imodoka Donald Trump agendamo, cyangwa ni ibikorwa bidasanzwe bya diplomasi nk'uko ushobora kuba watekereza guhereza umuntu impano mu buryo budasanzwe? Ese ibi ngibi nk'uko abanyapolitiki benshi bari gukunda kubivuga, guhabwa imodoka imeze gutya ni ugusuzuguza Donald Trump? Nk'uko abenshi bavuze bati impamvu nyamukuru Perezida w'igihugu cy'Uburusiya yahaye Captain Ibrahim Traoré imodoka ya The Brest igura amafaranga ahenze kuriya ni ukugira ngo yereke Donald Trump ko imodoka agendamo iciriritse cyane. Uyu se weretse Donald Trump ko imodoka agendamo iciriritse, wagenda mu modoka imeze gute? Ese ibi koko ni ukuri, cyangwa zimwe mu mpamvu zidasanzwe uyu mugabo ashobora kuba yahaye ino modoka Captain Ibrahim Traoré ni ugushimangira urukundo rudasanzwe afitanye n'uyu nguyu? Ukuri ni ukuyi? Ese ukuri kuragaragara ryari? Ese ibi byose n'ibikorwa ari kugaragaza ko Captain Ibrahim Traoré akunzwe cyane kurusha abandi bose? Zimwe mu mpamvu zikomeye zishobora kuba zatumye Perezida w'igihugu cy'Uburusiya ahereza impano idasanzwe Captain Ibrahim Traoré ni umubano udasanzwe bafitanye. Ibyo kuba uyu nguyu yabikoze mu rwego rwo kugira ngo apfobye imodoka Donald Trump agendamo, ukuri si uko nguko. Kandi nk'uko bivugwa uyu mugabo uri guhigwa cyane kurusha abandi bose muri Afurika, agomba no kuba afite umutekano, uburinzi budasanzwe ku buryo kumurinda bizajya biba ari nk'ikintu kidasanzwe. Rero ni nayo mpamvu Perezida w'igihugu cy'Uburusiya yabonye ko nta yindi mana idasanzwe agaye Captain Ibrahim Traoré usibye kumuhereza impano y'imodoka idasanzwe. Kuba ari guhigwa cyane bituma arindwa cyane kurusha abandi bose muri Afurika. Ukuri ni uko ntabwo ari ugusuzuguza imodoka Donald Trump agendamo, ahubwo ni ugushimangira buryo cy'umutekano w'uyu mugabo ugomba kurindwa ku rwego mpuzamahanga. Reka tuzane mu cyegeranyo cy'ubutaha, aho nk'uko bisanzwe ngiye twabanye uyu munsi ari Odette Uwingabire Akiro Kanyamibwa. Ikaze ku Gitabo TV Rwanda.
aha nk'uko nkunda kubikubwira ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Aha kandi tuhamenyera byinshi kujyanye na politike ndetse n'imiyoborere, aho twiga ko politike irenze ibyo turebesha amaso, ahubwo politike iri inyuma y'ibyo tubona. Aha nico tugereranya amateka y'abaperezida bagiye batandukanye babayeho muri Afurika, ndetse tukanarebera kimwe mu bintu dushobora kuba twabigiraho kugira ngo twubake Afurika nziza iruta uko twayisanze. Kuri icano kandi tuzatumenyeraho byinshi ku bigendanye n'imiyoborere ya Afurika, abaperezida b'Afurika bagiye batandukanye, ku buryo ubaye udakurikira waba uri guhomba cyane. Niba uri umunyafurika wuzuye ntuve hano udakanze subscribe, like, comment and share, kandi mu buryo bwo kugira ngo ujye umenya amakuru yo ku isi cyane cyane ku mugabane wa Afurika, wajya mu rubuga rwacu rwa WhatsApp. Kujya muri uru rubuga ni ubuntu, aho icyo usabwa ari ikintu kimwe cyonyine. Ushaka kujya muri uru rubuga urasabwa kuba wajya muri comment ukareba comment ya mbere, araba ari link, ubundi iyi link numara kuyireba uraza gukandaho ujoining, ububaye umunyamuryango w'Igitabo TV Rwanda ku rubuga rwa WhatsApp. Stay safe, be blessed, ndabakunda cyane, reka tuzana ubutaha. Igitabo TV Rwanda.